Bwe sana kari mulidhira wa Meru TV tuko inambele kwa watu hicho Kagera ntuwe Jumatano chionde of course dia nambele kwa watu kirithagiria mantu makone na mwerekera wa mugongo mantu maramereto makithina mbele kwa makia nekanaga nyuma ya kuraitha mangatheti kwina mantu maingi sana mathia nambele kuigwa tukirikana namo na ikitu ya nambele kwa tuli tukeragira mantu mwanya amwe na mantu managu maturani kaguthira twina muchorero bakuwa nkoro kumana ante chiankomo Mheshimiwa Frida Kaimenti ya karibu sana mweshi. Bwana sana. Wakaro bugi buru. Na ngote kenyama muthikeria irobugi zaidi. Yes. Karibu sana muthikeria na ntubage pindi kege tutumbita kwithira tukiambiriria mathaya ya rukiri. Ambiraniria ria amwe abatwe betawa Frida Kaimenti. Bwana sana. Bwana sana. Wentu ndari na nterechera kanari kana mtu mbere tawa mwangi kumana ante chetu nyembere nende te ukuraida sana mbera ngukerie muno ngoketheka sana mwangi narivite na gunte chetu nyinara yes weto nyai ibwega sana agatu nabere kwa tukiragira mantu magana na maili mudatu amere tu makina mbere kwa makiona kana muno kurukimbere te thongera kinya kwa riri mantu maingi kwina mantu masha mbere tu makina mbere kwa makiragira sha ndire tu kireta thina na turonire arigitani banenkanire mukana wa 214 kethirwa thini no chionde chikirisha eti wathi mbeche itikuonekana mbeche tithirwa bakegwa bakirutha mugomo makigomaga at the same time venye tuonie rais ni wakithetera sha akiwa boba kombeneria sha na ndo bake sha utiebwe kana that is not true sha nenderete bwega at the same time rukirwe muthito kuona Nancy Gathungu ora ni moteri mathayo mathirikari na thiretu akiuga ati sha etikari bwega sha yena mantu maingi ndikumenya mutata uyu kawajire utabangito bwega mutata oyuka wajira waretirwe antu begu na bari bongwa kana tunu wekiro siasa tuwe sasa bambere ambuge atiri sha ikiritwa NHIF waka very well na kulingana gon kana wananchi baraba inge majority NHIF ni ari a good option for them Kaurira to wete inya kwethre itura oi muchonko changes always and accept wete kerio garuruku yes kambuge inya kwethra kwi handi wete kerio garuruku ugaruruku bo anto akwebonde 80% iba kono garuruku bote akwendebo botuikete njire nenjia nondo ya thayo weta feminist machibitari kanto thaibo safa ukethra wogo tena mbecha no atura wita na NHIF ira utacherero inyaremo sha ekwe okilanya weta gisha sha ire tu sab weta chibitare wogo ikashi owetwa kashi ero tenio otema namna otema nyambi uwa okendia just imagine wogo inya ukethra moche yokuwe na yoka na imbibira okoni bionka ati wete okende kenda otethia maisha it is very unfortunate Tochanga mbecha chia chibitari okay ya weta italaunde another it is very unfortunate tochanga mbecha cha universities maana inyeto kadri to kwa radio kuhusu sha au feminist manda maingi munoto chokete we are going back to the backward days manda ya changa iyarekerwe tene about 15 years and more every uchanga bia ja university ana bageta university ito achokereara uchanga mbeje chechibitare ito rare to kumau ito achokereo na manto yange ya maingi yara tutiromba weta to weteria igoro almost kiubia keke ondewe muno katuete climax irari igoro no kona mwekuru the on the general akewolia birikari ngu burambe che ikomba kwethera ikeri twambi ndene treasury na nkolokia yonde kona mbeche ire ite kwa account 24 it is a lot of money okona mbecha ga ikorito tuteko anto bateko meanara iweta ate na hara iweta okaelia renge sha yongwere weto sha irere ruinyete tia thirikari etediatrete tumbe kya kuwa etediatrete lo na te tumba etediatrete sheria kana watho burako kubwirite kwina procurement laws
haikufuata. Ilikuja tu ikabandikwa hapo na ikaendelea. Batu tokiwa inyane ya thirikari hapa. Tia thirikari. Au nditaraugire au tia thirikari. Tuteko meiba oba korani sha eu. Wono ndo we muthikeria na mutageri. Wono ndo we takurira sha. Sha eri ukuma samoya. Ete ukuma kembi kemipangilie thirikari. Kwa anto iba kwa so much disappointed. Na inya kwa thira president wetu buru na kuuga ati gento keke ko waka burugo kethira kombekeka a message from mwananchi amenya bura mwananchi au safa manya bibi to manyare moto ya kuthikira bo baku inya ba uwe ya mega batu itutokomea boya kari nao na ground itutokomea boya kari itutokomea kethira to chivitare ito ko no tebio itutokomenya kethira shaira to na chichi utoritira ngwe itutokomea kethira NHIF ne ari tangwe kana ta ari tangwe ko inyarira bakambiririo twira o NHIF ne ra ukumetwa ne amba ne ra iyagwa angasha ne onjega ne oyetete ototumikira bwega anga ne ete namba endre amba ibao kana imbibio ngoto kuirwa nonto ye ete namba na namba ka namba na ete nabo imbibio tutethie batu boto kumenya irira to kono tethio the baseline is sha isaindi na bira bya tutethakia ne NHIF ko kethira iba kumea sha ya tethia ni bekire iba menya bora bakabwithe mipangilie mega kenda batu turo wananchi tombo tetheka utebinge batu turo wananchi to kona bieto guna batu obiwa menyaga bainge bariuga kinya etikorea kira gintu urethio kethira imbecha mwaki korea iringi ukerwa no kerira ntikumenya ntimenya kethira ka selective kwena nto yo tumekira kwebo the few kwebo yo tumekira fully na kwebo ete tumekira the same way abo kona nini mfumo university yo changewa kwebo yo tumekira na kwebo ete tumekira kwebo kwa mbeche nyingi na kwebo ete kwa okona rimwe nya mwananchi uraburu mwananchi wanthe urate komba kona anything ageta atu kinyo tebia kona okona mwana inyo mtora wichiomba awa apply akona kwa ikenyere kwetore ndi shwali na kinyama rio kethira kwa ntu bakuria kinyama magana ababangigana na waraithiria ntu baba rimwe na ntu bakane okona we kwina mantu mataruthitwo bwega kwina mibango eteigitwo bwega ikonene na feminist yoke ya kwa ile bwega mbeche ichio ndaba ku invest ndene education chikena nkanairwa to various people kuna mbeche ina nkanairwa KMP kuna mbeche cha women rep kuna mbeche cha MCA kuna mbeche nyingi ile kuma thirikari ni from the national government ike ya na IT ikero chiye support education kuna mbeche ile chiongo ihuku mwake the system ne kwero ne ambi ne ambassadors ni tano to consolidate all those systems ka funds each on the but consolidated there in just one fund one consolidated fund every etha system yambi ya education na babwethia mikakati bamenya na baraba match ninde nondo tokeya kwa elia na tabendika kumenya the ninde students buraba apply kanambi mwarimu from the schools grassroots ya naraba weta school ira inoba mbika kwa identifying ana baba te wichiomba na ana baba te bebe wote de kolokia bareko na ina kwa draba bangi bake wote dio ana baraba kwa by so much ninde ibabwirita kwa identified na bakomba kwa draba ke wa full scholarship kenda kenya yote yomba yote mbere kenda tomba kwa draba to manto productive na ndara to etereta ekara yaka tombeta kwa draba ende baraba wichiomba ibo bakona kivomo ki na baraba nge na baba draba to yote no kwa na mfumo yake bake feminist igitarira bake bake rira every primary school education free anda baba inge baraba bombera kwethira by primary school se igitarira ibombera kwethira bete theka baba inge sana au ayo keria umba kwethira ete secondary schools ikwara competition ire era umba kwethira yukuma thai problems everywhere wata school hakuna pesa ukienda hapa hakuna pesa na mwananchi nwe na kuruta taxi obura etate arutana inyankoloki kambeche iwe taku
kiuria ri ina mbeca icio mbeca no gikorewa actually ndethinu ya kithomo wariria kagita ngatheti-ini ino kinya yo ithiritwe kionaniria na baingi babara midterm bare metu gucoka cukuru ntu utie na mbeca mbeca ire cia thirikari itikuonekana koguo tube muji gobata kumenya what to do maybe beterete bonkare mbeca ikone na skuru ni etetekire no nturi ana baiba kwenda kuria bakenda kunywa na mahitaji ama ingi yara ya kwendeka skuru na skuru yongwa itena mbeca skuru mbeca ire ya receive thirikari itarisi mwana ora atira ikia fees ire yeke kenda yumbo mukare on skuru so ukona mwana ora no kakariganja akaranja tu thirikari ira ithite na metho ira ithite o kwina rugono rwange rwa nkujiria metho muno ngatheti-ini no rugono rwa raisi kwina activist umwe ethire twakira kana kienda raisi athina mbere kwigwa kiruta wa utongoriani arenda koti athina mbere kwigwa kiathana IBC yethero gikaranthi na tuthongire ki ithurano tutara no ntu ethire twakiuga raisi na ethire twagitumira inya yake buthuku na ethire twagitumira obichi buthuku na nethiritwe atakurutira akenya ngugi bura ukumbikana ikirikana wa the other day kwina ntu rekanikanire nara Jesus wina kiruta chiringi million kibao million kibao na choka aiga promise kana aiga wirane bwa kureta chingigana million igana tutikwariria ngiri million igana kana itaka mbeja cia mwingi gutumirwo na aina ntikomenye kutwekera no kuona taka no ntu raisi nanjeretie gukanukia ri namberetie kuromba koti utigira ati etikwariria ndeto ino muno cia kumuruta utongore no kuona taka ntu bobo wakuruka raisi twachoka ndebeni mundi no kuona ta raisi onakura kaire yo choka ndebene ruari raisi atitikia no ura etiki wananchi wa Kenya namna vile kama namna vile na what went wrong no ntu vira bietere wrong are so many promises igitare election na promises ira no chiendelete ina spree promises iro ke yo cha ile chiothe inyoka uthurania promises tia mero wake ekana inya nara kongi ukathurania ntuku ingi ndene gi TikTok ene ndona cha tigania west ndona cha ndathoma ndona imanto maingi ntimenya yaumbikia kwa implemented when ndatoka ndachuria kiuria gukethira mero ni promise manto ya yombe na onto ndene Kenya yeto no mwaka bethira inyabo bena their own promises no kwenda ombira yaga implement in those inya gukethira 5 more ai matikinyanira tumaingi igitarira mheshimiwa rais aromba kura 2022 na ombira kwethira akimikira Kenyans promises inyingi sana na promises chieguru achipakenjete in a very nice way na etona kiabura batu twire gusafa na etona kiabura etete otorita thinene etona kiabura ngasi etete kwa chi etona kia bura twetete maisha yetu commodities ira augire mutungu ngasi mutungu ngasi etona kia the vital commodities like unga sukari intobira bitumeka na inya muno etona kiabura bigetate bikenda mwa etona kiabura to kumizo imbi ithirikari kwena manto yara tonela kina inya sana tonia bura kwena unemployment ndene ke youth bura youth bakaithira bakiona mbi bura baketha bakiona ngui mama mboga bura kanufaika ke thirikari ewe haya kato yendi akapewa kura kwa wingi kumau muntu raichi atetheka niyo ambiririe kumia kuma mwaka mbere the first 3 months twambiria kuona mate yagitate ye change tio change yake buya niyo change yagitate yakithuka kethira ni ntobira twana inya free biambiriria kuringwa multiplication tukiongela wambi manto ya ushuru tukiongelawa kethira ikibande wowe inyogira otheri kibande gitithwa thai wagira 50 thai ngiri aya kethira I manto ya ni ndoke ya wita thai mbecha ile chare yakwa katue for example
okay ya weta thai kuri ko uria search emunda yoku search ukabwethirwo nambi na ngiri yele na yare 500 kethre itaito balance igitarera ya uma 2500 thai 4500 ko feminist na tunemba ta few intobira bingi bieterate ibi a change from miaka mingi tutwire twebio na bimo for free na in very low prices kana maria ya the sana watiri mabi kwa doubled kana inya tripled watiri mabatwe intobira tweregerete the commodities irenda gwira ya chukari na motu nambi watweka bora tweregerete inya bienda mabiweta biwitia watweka batu bora tweregerete mtu wa bonda bora yeta anufaike antu baba menya mtu wa bonda na mama mboga rietorera ya tumaereka kona ni mtora na very little watweka bora tweregerete maicha ya kabwe ya weta atia ya kure akubwa bora tweregerete kuma antu yara maingi augete kutema antu yara bwetheka bora yete augete unemployment ke witia ke vijana unemployment ira augirete ikethregeta down ahomba kwethira ke haya more and more youths sai mantu yate kinyanirite in fact vijana youth Gen Z they are suffering nibo ndo kona bageta in the streets bageta ba protest bakadura inda toire chokara thirikarene bagaikwa itio baetate itio baridisha na bagaikwa kabature on the streets na bamba kwethira bagaya articulate their issues ibi bioto magona Gen Z bakiwa awataki nabo Gen Z kwe message ngwendo bakinyethiri menyoke ya kwa ile Gen Z baratombeke kwa Gen Z tiongwa ito 5 years and below kana to tete mno 28 to eta zaidi to akinyebia dhate utokoa tukeya kuwa dhate and below ana baubara inge batethera bena kura na barathaira beneo baraba ingi bateo no muhimu baweta kuringa kura oni nkebora ili message muntu ko yeru ari Gen Z barabonde bochieta that and below eruare can decision omenye kura iento kya maana sana ukeya weka kuria weta kuringa kura o make decision yera yeku o make decision ni mtongi ugo tokona achiari barako ukona mwekuru mukuru yonto ya Mount Kenya nontona kura chiayo ikerwerwa sana Mount Kenya wona inya mwekurura mukuru buruka iketweta kwetate kuringa kura mukuru buruka kabatelwete akaringe kura ibu nontona bakengana na population benambi benyo ko una abatwe we relax tutienda kujali toteta wetate kubwethia that decision lakini to make wrong decision tokaambiriria kulalamika kwa nini nilifanya hivi wewe ngota ikinyethere wetate kuringa tafadhali ituyokie kura ina wingi na wingi bora gutoonekeka onite ande Gen Z de melinio lakini nika kuobwera tafadhalini toyokie ni kura tombe kwethera make decision this time round na kwethera ibaraba bagukinya 45 wite batoro to make a decision bato we can turn around Kenya utepo totiomba kuwa thai no to make decision yetu na tukona mwerekera jo mwega yora tombe kyako yoke kera tombo change Kenya yes ibwega sana lakini mbechini konenkaniro ikuuma na kolera otina ambia Kenya kwera kethe kanisa ukundo million tainu chiande in fact ira to kwethera to ke invest a lot of money kanisa na to kethera to wekira a lot of money wowe tawatirima kanisa ni kubwitha kiarambe tiga 20 million okay ya weta no this tani thai bai ana bai thomera rungurwa miti bai kama iga bakarira na maiga yaro bakarerete rungurwa mbi rwa miti ino bakuthomera nite no tutomba ku invest ntekua kanisa kewa mbecha kanisa niwe mbecha kanisa is a public amenity na ingwe public era no tune wata winya na ndo bengi na baka kanisa ito toera ko bwethio it is not new lakini no komeabira wanasiasa bako aelia bare aelia bakona kanisa thai iki bai target nara kwena mbi yothurano baka aelia kanisa
ibiothorano biambi bianto bakaile bakona mutomeria bishops pastors ibo bakwethera be command ground irembi kanisa na rira bageta be ne mbecha ne kanisa era of course ngondu ira cionthe ngondu ne anto baraba kanisa ne riko menya ngondu ke Biblia ne anto ba Murungu yes kwa ngondu cha Murungu re cionthe cie kanisa ne era ikero twetania mwerekerayo reko mwerekerayo muntu atwere mbia muntu no mwega kabote kumenya batu mbecha oyuno chicha tumira batu tweta mara twetete ate tore mwanka thai ichi tumeta twethira tore ara tore kwa this time round itwethira twe very careful kature mbecha chie ni tore no twite wigwa nara ibati batu ana beto bakethira baikara irambi loka ikuine ine ikuwa kunju ana beto bakethira bate korea inyabo era nara bare maskuru ali mbecha imwe ikwethira igikwo guntu kumwe ya nau ukona a lot of money kwa pumped in churches kenda tomba kwethira tukiringa kura na mwerekera yura wana siasa bakwenda batu no tutwe makanisa ene yara na makanisa yara hano kwa na beto bari ina mbecha igwerete wikwa igwerete wikwa nya maskuru igaikwa nara ora tukumba tukwethira twina thina inene cha mianya na mianya ana beto bakomba kwethira bekara bwega nondu ana beto it is the next generation na ibo future yambi yamve dira tukethira tutikumenyera future yetu tutikumenyera ana beto bate ukara bwega kithamo bate kuewa bwega irio bate kurea bwega future yamve yetu ineri Kinye tuweta tuwa findi spiritually na kanisa tu na chichi ngoroba iyo ni bure we should see the future no mwanga to focus on the future future ni ana watu na baba nini future ndrawugo ndrawano kithomo kirato aba equality ya kithomo irato aba nenkera ana beto batemba kwethakia bare nja tu and fro bange bakithoma ira rungurwa mite bange bakethe inya bachwa kama okwira njirene bachwa beta chibitari bate kona ndawa katuchokerwa nanja tutena mbecha we are milked dry alafu renge ugacha gokona renge tukureterwa 20 million 100 million in the church tukuria ngorobene kanisene tukurombera kwe ngoroba so what inya tukafendi spiritually na nako gina goto empty ntekwa twafindo spiritually ito findo spiritually bwega na turiga kanisa ne china stare mbatire manto yana ate tutumba kumbalance loy manto ya to beto ba Murungu ma bishops na ma pastors please ya to obosi to wana inchi manto ya balance we na rera to ba Murungu bakambereria ko speak of the evil that is going on ile tukaomba otetheka otherwise tuziomba otetheka Bwe sana mwashi nontubwa agutwa kinyana nontubwa tha chietu maybe no tuinambele kwa tuichoka kidogo na antere chia nkomo tokire kalikiri nontundeona tuena ndarika ta 10 nao last week twatigire thiete kuraitha kairi wona na agu bona mantu makarakaranga ngina agu keya na riboti tareria tuwera burago karakari na ara state ya nkomo bado ikariata state ya nkomo no ngusonga this week ndirare guntu gwita wa mbatata mbatata indaiterie kwendara chenge ndatigirire thuki muno ndeta ndatirima antu gwitwara gwitwa kivieri witetie ntura ithaire ri iguru kirimene wita wa mbatata ntura ri antu baba ingi sana ndatigite kimwela kinene muno gitaniti gutaomba wikirwa ndaracha feminist tumekaa kwa miaka mingi na indaugire the last time indaugire watu MCA we tukethira tamu kethira kia 20 years miaka 20 miaka 20 ando bankomo ba muete kura mwanga 20 years yetate ikathira lakini okeya kwa ile ngwera riterete nkomo basasi miaka era rigete nkomo na difference yenene mno arigete miaka 20 okeya lango ira riterete nkomo cha maana ingo inkaisana okaile ndaracha ya ukuwa neko wata ne dentora ukuma bokethiere lo kethiere uiteje mbatata watiri mainde igonto gota atendo indaracha embao yaki nyanto ndaracha embao
aya nde tanda tembea gonto weta wa Kalemi Kalemi kendene ya Ntombo Kalemi na kwena kimuru mogi ogikariyo inya kwindaracha embao yetete ate yekeretwa ni antu konto gukwo kwele konda avesete ndatirima kwe gonto pathetic igonto kwenda kwa lelwa igonto kwenda koremirwa chilio be akuo okay aweta chilio bya tumanire ndi aria so much on manto yeweru ari lakini gonto gukwo kwele kumye gekavira indetera na ndirona still igonto pathetic na igo kwenda attention dene nkomo number 2 nkomo ligi cha mebira cha youths ichiatero ndemenya mbecha cha loketo cha youth nuichi nini the league cha football ichi dhaira chi kila region kwethera kwena several yankomo to ina Lobon to ina Mwari to ina Kanjai to ina Kimanchia kwena Ntombo kwena Oringo kwena things of the sort ibethera bena league kariyo ira we togeta watiri ma league vastragolere bate uniform bate mebira inyandeti wibongo baura aka bakauria nto wendi ba bateveria kura watiri mabo ibongo bostrago wetatia kureta intobira imwankare ke fandira chia no cha World Fund ichi alokita wachio chia otegera manto yareko ya yonde ke manto ayuth ya bwerete otegerwo ligi uchi onde manto ya na beto bakobwethe no to bareta kobwethe manto yara on their free time bategerwo kenda bomba kwethira bate gwita mbeto ningire itebugi bare ya kobwethia manto ya waetate menyi manto ya fainda nondo it is a way of relieving themselves bageta bakabwethia stare chiao antona baba to weta kobwethia stare nara manto na yatebugi bakaya bachetha mubira yura why don't we support them itobwereta kwethira toiba support bate bwereta kwethira betiganerwa to kwetha ke wekaira ukona munene arekira mbecha mubukone akumbata agekira mubukone kana achierekeria nara itebati muno to konelwa yanto ya last year but one to kon ukona mbasari cheweto feminines yekeri 9 million he must imbasaris nita nonto to kele ke veruo chiga ikwa namo chionde na inya wa ile mbasarira chiongo ka uri mbasarire ko ibao baya mbasarei nondo ke yakwa ile nya wondi mwe wona inyare mwe ya ma MC yake yakayuka kethira nena in this region ageta region yirenge akayukiana baga ipoinya driving bageta bakabwethia bau baga exit by drivers na so many other things kwena inya anabara yabau membi batomba inya wa exit class 8 whether inya bena certificate yera bageta bakabwethia driving yo bakaba weta ate uitethia ukona rimwe batu nkomo aitu batu twaganirwa ntemenya kethira ikuganirwa kana ikwethira tutio shulikiro na tutio shulikiro tugaikire na tukauga tontu no woni ndera mwire ntaongea mbechi ichibwereta gweta ke ligi chiana cha mibira ichibati kwethira chigeta ke manto yarabo participate yaraba kobwethia kando na masomo iba gweta kwethira bakia ila kona bakalokitiro mbecha ndeci abakita bakethira bakiomba inya kurairo inya mibira era bagaikirwa bakethira bate weta kostibo bongwa bakethira bate weta gochanga bongwa ito wailirwe youth beto ndene nkomo na bashulikiro bura kwetete ate kwagirite irware ritho rya kori ukariki youth boya sana maybe tuge wanenkero ukanenkero tongore we mweshiri wana wanenkero tongore na no kuona maybe tuge ukarikana na governor toyo ali kuthaino atiko watanira na maybe atongora babange mirandi no yonde ya thirikari ukarutha ata gukinyaniria ingwete ya World Fund no mwanka ebirere au ma ingwete ya World Fund no mwanka ebirere mbi erio itenda sentimata kethira milioni 5 kana ne 10 begi lakini ichibwereza kwethira ikindistribute in the right way inya kethira iko ngavana aturekene kana kadibura kethira akati ntira uwa naturekene those are not ntira uwa naturekene lakini inya kethira akari atia no mwanka World Fund ebirere mbi erio na World Fund urate thairia kwa allocate ni MCA no eta akauga woni wokware
ndirenda kugagwao ichieta gĩgĩthoma basaris ichieta kĩ youth affairs ichieta kĩ infrastructure ndemaanisha njĩra nambi nokona rĩra ngavana bakethira nara location ibuthairwa yake allocatwo nkomo yetete shughulikirwa bona menya nkomo ya shughulikirwa as per what the hand of common that is MCA as directed directed ibo ya shughulikirwa ibo yetate latin common wake every MCA no direct amanto yara kwenda yabwethu ambi ndene gondie ki ukethira ende uri MCA no felera ko direct bura ya kubwethu ari oya yeta ukugira no otiego wake yo ibo demo thie tukirikire maybe state ya ugima obangite ne atankomo nkomo ogima no kumya itware nare indare and drive ira ndeta unkira antu the importance of kwethira bake registered NHIF na kumenyethwo muno inya bo bomba kwethira bakira mirire ra yitete yagirite nonto mirimo ne ombeta kwethira ekiri inya mirimo ete kweleka ukona yonto ya kisina ro kona mirimo ro kona bakirwa na bachoka bakirwa aba bwete kuthuteria roi bwega ya naura ito kwethira twina ithima bira roi ruma nthi na most of the time rutethera inya ro turitite woni nkiromba kukethira utongeria bombo shuka utongeria bo mashinani bora bubwirta kwethira bo MCAs bomba kwethira bake identify ithima bieto narabire bomba kwethira inya ba turitira roi ruriko rura no ro kunyua maskuru ukona ro inya ro irwetaro asto inya itangi na ro karia for a long time na metha yeto nikende tutumba kumyabira biethara biro ina rura lakini nkiromba kukeya kwethira no tumbe kwethira tukiona inya treatment endo ira chieto ndene ithima bira na itangi bira ndo ira chonda chikwae bira chie supply ndene skuru mando ya komba kwethira yagita bwega number 2 ugima bwa mwiri kukethira kwena sensitization ekethira antu betu bakiomba kwethira iba kwirwa ambi manto yogi mamo mwiri bura bagwireta kwethira bakebwethia kenda bomba kwethira bagita bwega I'm very sorry kwethira nkiarire manto ya sha ira yombeta kwethira ete wetate ete ututumikira bwega lakini nkiromba murungu eke ya kwethira igeta bwega kana turombe murungu ina good way ete bwega anto bomba kwethira baki bwethia registration na bagetekere kubwethira registration ye kenda gogo inya wethira rira shae kamba kwethira ekelekezo na eta bwega kana kethira ekethwa bingi bira bikethira bi nambi cover yo cover mwananchi gogo ikwa kwena cover ekwethira beneficial ke gogo mwananchi enda njiandikishe ingwete kya murungu rare guru atorwera na cover ya mwananchi it doesn't matter kethira ya chogo ya NHIF it doesn't matter kethira bashughulikira shae yomba kwethira ikia function bira bikabwe hivyo bira kavere kethira ishughulikira mwananchi wa kawaida fulani kethira riyo nkiromba mwananchi aomba kwethira agita anji sajili ke kavera ya medical cover kana insurance aomba kwithira inyarira achwe na inya eta chivita ire getate it is very unfortunate rayo reta na kambire kethirete ugushulikira lakini mimi nasema kongole kwa wale watu wamejiandikisha kwa sababu ibokoyokia manto yara norita na boga tate ibokoyokia afya yenu norita na boga ona no bomeshulikira that is one thing ira yombekia kwithira kembi ekiombo kava uwe ugima boku bwa mwiri na mirire mega bwega mwashi thank you bwega sana no ntubutu akinya murudiro Meru TV bwega no ntuba kwina mbere kwegwa wekyo nini ya TV ya ukia Meru TV rukirwe mnkona tha chetu na chichinu ikuthira chira wetietagira mugambi maybe tukirikire mwashi mugambo wa muthia mugambo wa muthia feminist woni ka ntakie it is a new week nyaya 3 Wednesday muthikiria wetu kangutakie manto amega ntukuyeru ari omba kwethira ukiumira wita guchwa gintu giaku gia kuria na murungu akutharime nara kuonthe ogeta inkoelewa it is a hard time for Kenyans itopitia manto yange ya maingi lakini still to relax nkolokia yonthe ituichome na kugiomenyo kenda tomba kwethira twitungatira manto yara yagirite yara yatuguna
na inya kithirikari yetu twithire muno twifuatilia mantu ira ya kwendeka kenda tumba kwithira twikomboa mbii yetu ibwega sana ethia bwega no tharimu bwega sana mwashi thank you bwega kinyago nontu bakona kanya kairi kuya kengo twinambere kwigwa tukianagiria katho che mwanya tukire gukinyago murithiria nontu bakoinambere kwa uri ndeni ya TV yakuna ibwega nontu bagutara Meru TV monga kiume kiu kengekira mubango uyu wetu umwerekera wa mugongo ndeni mubango wa turingeme karabwega. Mumero itwakwigire wirane ati Kagita Konthe